Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kadai rein sa zeme ko na pumangai dele. Sikkim Chief Minister PS Tangmana danai habai ke zikna kamai ke hai manata ke pechi guys package mineral water hadu ingit bunga kai luze zobambe Sikkim state ke makum wangra bekre ke ziket tingkum sang na jang kai kana ke thing nur dele zekachele. Sikkim Chief Minister PS Tangmana saje Sikkim Himalaya Himlogo State teuze natural water resources pului pulungana dui kan sibe phuizabam ke package mineral water botol ke mineral water teuze zobam sona Himalaya gu Himlogo hadui lokebena pogo quality ile zekachele. Sikkim state government official na saje pekeu chumria pehi pegulai aipo package mineral water plastic dui botol ge stock kain dui gai mambe zokham na rahang zakachule. India kadai gu Vice President M Venkaiah Naidu zinai bai ke je chum takmai ge je langchum anui North East Intiawang bege zinai Guwahati ge Intiawang changai dele. Vice President N Venkaiah Naidu ne Guwahati ke Mahabahu Brahmaputra Gyokigu Heritage Centers Dr. Chief Minister Himanta Biswa Sarma nai Minister of Housing na Urban Affairs na Irrigation Ashok Singha tai ne letpet kai dele. Zai Guwahati Medical College na hospital ge paid MRI machine inauguration lepet kai dele. Zai tingi kun tamadai pi ge Gopinath Bordoloi award ceremony hato pe be hi gidu bam kai dele. Zai na mai bai ke je madai hamama ge Shillong Meghalaya ang keterai gulei je kachule. Danai habai ke je ke rima ge American kadegu pharmaceutical company rehutle pepe company panui jitos Merck and company na hai menata ge pechi guys panui ne COVID-19 gu rarit gu rehu chipum tule pepe pe jitos molnu pira vari kicheber hepum COVID-19 rarit mina chaizen razambe tun changam nule je kachele. Zai aipo pharmaceutical company Merck nai company ne apo rohi chipum monu piravri COVID-19 go rohi chipum emergency use authorization kanang bage telung dodi rahang US Food na Drug Administration tage ke zala le je kachele. Aipo COVID-19 rohi chipum monu piravri pills emergency use authorization kanang bage telung dodi rahang US Food na Drug Administration ne phugai de zai aipo rohi chipum monu piravri je kadai prege ralang betuz COVID-19 gu rohi chipum tule per hang phugai be ketele je kachule. West Bengal gu Chief Minister Mamata Banerjee ne jinai bai ke zik chum takmai ge Bhabanipur Assembly constituency by election ge BJP candidate Priyanka Thibrawal du bot changringe te setchina ngamni dele. Nai bai ke zik chum takmai ge Narcotics Control Bureau ne Bollywood superstar Shahrukh Khan panape marailang pe Aryan Khan du Mumbai drug case sungkling ge nei Cordelia Cruises Empress ke drug ngobalam ge questioning man ne gai dele. Narcotics Control Bureau ne saza Aryan Khan gu phone punui bage la le zai phone ze scandal sangna Aryan Khan gu chat apo drugs case ke gyme gi makpe plam chi gu le za medical test ze result rame chi lu bchang ne arrest rame blam chi gu le je chele. Union Health Ministry gu report sai suize India ke COVID-19 rarit zinai positive test pen memina changkai ka noze haite secha dai ka nomadu COVID rarit kine positive test petele. COVID kan ravgine idai di mer recovery zinai te zemina changkai ming use high squeeze imre me idai di leiza na ka te ze India longa COVID kan ravgine idai di mer recoveries plan te ze kro ku chumza la himroze chang hadai squeeze haming use kai squeeze me idai di leije ka chule. Union Health na Family Welfare and National Vaccination Drive gu report sai suize COVID vaccine rehu kablo lumetuz kruriak squeeze lag ringe ken medu kablo dele jak chele. Manipur State Health Department gu report sai suize zinai bai ke zik chum takma ge Manipur COVID case ka chive test pet me mina haket react stroke na medu positive test petele zai mina hang na chai dile jak chele. Zai COVID kan ravgina zinai ida di me recovery stage mina haket check rescue me ida di leina ka te ze Manipur ke COVID rarit kine ida di me plan te ze lak ke chang kru srok za high squeeze kai ka no me ida di leize State Health Department sale. Zai na lang betu ze Manipur ke COVID-19 rarit ne na ka te zen razam be active case ne mina chang no za hai no ze react stroke sa ka no men rala leize State Health Department sale.
ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga dele pi guys an kinga ni malay indu to dele